Generalni štrajkovi koji bi mogli da parališu celu zemlju zabranjeni su nemačkim zakonom, ali upravo to preti da se desi ako se pojedinačni do sada raštrkani protesti ujedine, prenosi TV kanal Welt. Protest koji je zahvatio Nemačku podržavaju ne samo poljoprivrednici, već i vozači kamiona, radnici u restoranima i železničari. Svi oni su pogođeni planovima za spas semaforske vlade Savezne Republike Nemačke. Politikolozi upozoravaju da će generalni štrajk koji je postao realnost dovesti zemlju na ivicu građanskog rata. Stotine traktora okupilo se u decembru ispred Brandenburške kapije, paralisavši ulicu 17. juna u Berlinu. To je bila samo proba onoga što se događa u zemlji ove nedelje, jer farmeri nisu jedini koji u očaju izlaze na ulice. Mnoge druge industrije se takođe pridružuju ovom procesu. Pojedinačni protesti prerastaju u masovni pokret koji je osmišljen da parališe zemlju. Partija CSU smatra vladu semafora krivom. Aleksandar Dobrindt, predsjednik frakcije CSU u Bundestagu, kaže da je takozvana semafor koalicija dovela Nemačku do haosa. Živimo u polarizaciji kakva decenijama nije viđena u ovoj zemlji. Semafor je pri kraju, uništio je privredni rast, izazvao energetsku krizu, nije rešio migracionu krizu i još mnogo toga što dovodi do straha u društvu, pojačanih emocija i protesta, kaže Dobrindt. Poljoprivrednici dobijaju podršku od kamiondžija i nisu jedini koji se bore protiv planova štednje savezne vlade. Negativna osjećanja razvila su se i među ugostiteljima nakon što je PDV ponovo podignut na 19%, a sredinom nedelje preti i gašenje železnice. Mašinovođe bi posle božićnog primirja mogle da uđu u duži štrajk. Nedelja protesta u ovoj formi verovatno neće biti jednokratni događaj. Werner Patzelt, politikolog, kaže da ako se političari ne trude da slušaju šta značajan deo stanovništva smatra ispravnim ili pogrešnim, onda će protesti biti sve masovniji. Ako se različiti pojedinačni protesti okupe, došlo bi do zakonski zabranjenog generalnog štrajka. U ovom slučaju smo, da tako kažem, došli do najgore moguće situacije pre građanskog rata, upozorava politikolog. Kakve će konkretne posledice imati nedelja protesta još se ne može predvideti. Međutim, za očekivati je prekid u snabdevanju i široko rasprostranjena ograničenja saobraćaja.